Zdaj pa, ko sem prišla na faks, pa sem bila tak... Se ti svet odpira. Mislim, da se mi je najbolj introduced to anime work, ker surprisingly, yes or no, jaz cel čas, čeprav sem bila gacha community, čeprav sem najtkor poslušala, ko sem bila mala in tudi... in tudi, kdaj risala v anime stilu, celý to nisem nikoli animeja gledala. What? Never. Holy shit. Kdaj si prišla v anime community v bistvu? Prvi letnik faksa, torej kako leto nazaj. Nikoli pred tem se nisi srečala z anime. Pač srečala sem se. Videla sem, ampak sem bila tak, ne me zainteresirala, sem bila tak, okay, that's it. Zdaj, ko sem bila v gacha community, so ogromno kaj objavljali about preferring anime characters. Isto, which one, who would be your sister, who would be that. Tak, who would be your sister? Tako je za anime karakterjo. I don't. I think that's a good, I think, Imoto. No way. Lahko rečemo oboje, lahko rečemo ne sam pa Imoto. I would love to have Anya as my little sister. Katera? She's a little cutie. Okay. Everyone's Anya is their I mean, moja bi bila Nezuko. Ali pa older sister Mitsuri. Jaz vem zakaj, ker Dango bi je prenašal okoli in treniral vsak dan. And she protects. Pametno je zbral, ker Nezuko je lahko little sister, pa tudi big sister. To je res, Preminjal težijo. Zdaj pa te zanima. Čak, kot vnesem si rekla Mitsuri? Ja, kot Mitsuri tudi lahko. I love her. Katera to? Mitsuri, ti sa pink and green. A Mitsurugi? Is it Mitsurugi? Mitsuri, Ja, ta Love Hashira. Ko je bila za 4. sezoni. Love Hashira. Love Hashira. She's my favorite Hashira. She is awesome. Hashira, ki se je pridružila Hashira. Celo jo cosplaya. She got strong. I wanna cosplay as her. I wanna. Imam v planu vse, kaj bi jaz cosplayala. Vse, tudi enega fanta imam v misli, ko bi like cosplay as a girl. My favorite character, Isaac Foster, Zach, Angels of Death. I love him. I simp for him. Komod bi ga cosplayala tudi kot punca. Čak, kater karakter to? Če si gledal Angels of Death, he's a serial killer. Psychopath. Okay. Main character. Čak, to je anime? Oziroma je bilo tako, pri tem prvo je bila igra, pol je bila manga, pa je anime še bil. Eno sezono ima, nima druga, samo ena sezona, 12 epizod. Zelo random sezona, nekje 2014, mogoče veš, v katerem obdobju je prišel ven? Ne, se vsaka sezona ima par... Stari je, mislim. Vem, da ni popularen, ampak je bolj stari, tako da nimam pojma. Ima tak specifičnih, ki jih nobene gleda, ki je tako 65% followers. Ja, tako večkrat grem pa, eni poznajo, eni ne. It's mixed of both. What is it about? Ker je prva igra prišla ven, it's about a little girl, mi je Rachel, oziroma Ray je kliče, ko je tak, she wants to die. She wants to die. Ja, in ker je pač povezano z igro, imaš, da moraš skozi, v neki stavbi so, ko moraš skozi vsaki level iti, narediti puzzle se pa iti skozi in vedno je neki thread there, nekako je tudi v tej stavbi, ko si noč šel, ker ima opportunity lahko, they can kill people there. Sounds like Friday, what is it? The Freddy's, Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's, I love that. Zdaj bo film. Ja! Film bo. Imam 3 knjige od Five Nights at Freddy's, saj še doma. Vi ste horror fani? Ja. Mislim, jaz sem sam sledil malo game theory. I love horror games, ampak ko igram, nekateri so pa taki, ko sem tak, I can't stand it. You can't stand it because it's so bad or scary? Na streamu sem igrala igro, ko sem sicer že poznala, ampak je naslov Welcome to the Game. In je about the deep web. Dark topics. Okay, that sounds scary already. Pune težka igra za igrati, zakomplicirana. In gledala sem že prej na YouTubeu Marka Planospol, kak igra to. In sem pa tak, I'll buy it. In kaj se zgodi, oni so v tem času updatali igro, ta še težja, dodatni thread noter, vse to. What is it, kakšen pa je gameplay? Ti sediš za računalnikom, dobesedno brskaš po deep webu in poskušaš najti 8 različnih kod, da se staviš URL kodo, da priješ into the red room, ki je another messed up shit. The red pill. It's like an escape room. To watch life your torture and murder and even participate with them. Ko to je cilj igre.
Ja, ne vem, dve igri sta, enkica in dvojkica. Dvojkica je ful bolj teža zaigrat, ker dobesedno se premikaš okoli cele stavbe. Medtem ko v enkici prej se nisi moral premikati okoli, zdaj se lahko po stanovanju do vrat premikaš. Ker še bolj zaradi novega threata. It's a serial killer now. Niso sam hackery threat, pa kidnappers, zdaj še je serial killer. Jaz sem bila tak, oh great! So they're out to get you. Ja, ampak je tak, jumpscary so mislim taki, they're not really jumpscary, they're just loud noises, ampak je scary in dobesedno te prestraši, ker je vse tiho konstantno in ne pričakuješ, da se bo kaj zgodilo. In ko se reče, moraš poslušati for the noises, če kdo okoli hodi, v temi moraš poslušati. You have the option, da imaš mic prižgan, lahko z micom igraš, da moraš dobesedno biti tiho. Vse.